Yes, ladies and gentlemen, namwe badukurikiye muherereye hose mu mpande z'igihugu cy'u Rwanda, tubabwire ko iyi ngiyi ari shampiyona kabisa yagarutse. Iyi ngiyi akaba ari journée ya 24 kuri uyu munsi. Ikipe ya Gasogi United yakinnye ku munsi w'ejo ikina n'ikipe ya Police, aho ikipe ya Police yasezereye ikipe ya Gasogi United. Hanyuma kuri uyu munsi hari imikino igera kuri 5 igera kuri 5. Uyu munsi hari imikino igera kuri 5. Ikipe AS Kigali igiye kubihanganye mu buryo bukomeye cyane n'ikipe y'Amagaju. N'umukino ugiye kubera hano kuri Kigali Pele Stadium. Ni mu gihe kandi ikipe ya Musanze FC nayo irabikubitanye n'ikipe ya Vision Football Club. Hanyuma ikipe ya Mukura Victory Sport Elwazil iraba ihanganye mu buryo bukomeye cyane n'ikipe ya Kiyovu Sport. Hanyuma Marine Football Club irabihanganye na Gorilla. Hanyuma ikipe ya Muhazi United kuri iyi saha y'isa 9 nayo irabihanganye n'ikipe ya Leon Sport. Twewe rero nka The Quick Sport ndetse na The Public Sport turahari neza cyane hano kuri Kigali Pele Stadium, tugiye kugenda tubakurikirana uyu mukino ugiye guza ikipe ya AS Kigali ndetse n'ikipe ya Muhazi United. N'ikipe y'Amagaju tugiye kuba tukurikirana neza cyane 5 kwa 5. Ikisabwa no kwaramaze gukora subscribe, ukomeze kandi share kandi like, ubone tugenda tubana neza cyane 5 kwa 5 hano kuri The Public Sport.